I pozdrav ljudi, ja sam naš novi youtuber koji će pratiti gameplay ove igrica. Prvo sam odlučio igricu, neka bude Virtua Tennis 4. Igrica, znači totalan segin promašaj, grafika je pa tu ravna 0 za 2010-11 godinu kada je ona izašla. Exhibition ćemo ići samo very hard, jače ćemo koji mogu stavljam, ovaj ruzik, znači da idemo, može. A2, C, 6, da, number of set 3, ćemo taj break, da, i to je to. Znači, odlučio sam ovo da snimam. Odlučio sam ovo da snimam zato što imam ovu igricu već po njenog postanka sam odmah skinuo da vidim kakva je šta. Ali igrica što s mene tiče promašaj. Vi ćete samo kao drosla, evo sada. Very hard, sada ćemo iti. Igricu nisam igrao jedno 2 godine sigurno. Do danas kad sam odlučio da snimam. Prvo sam malo danas isti igrači, ali mogu reći da nisam dobro prošao, izgubio sam Federer 6-3 u setu. Nisam zadovoljan, sad ćemo vidjeti kako ću ovo odraditi. U narednim klipama mogla bi igric, ovaj ćemo igrati malo igrice, karting neki ili nešto, ali mogu reći volim puno horror igrice, to mi zadivljuje i vi možete na YouTube napisati mi koment koji želite horror igricu, ako iko tako isto voli kao ja te igrice, vrlo rado ću snimiti bilo kako, sam ne ono tipa Resident Evil kao nešto strašno, a igrica niza se nije, evo ga, bravo Đule. 40-15, mogu biti i zadovoljan mečom. S obzirom da je very hard, dugo nisam igrao i evo ga, 1-0 vodi Đoković u prvom gemu. Tenis i nisam ljutan nešto ovako igrat, ali igrice jesam te. Volim igrati online, dosta sve volim igrati online. Bilo kakve igrice, ali da online. I zato ćemo možda top spin ćemo snimati gameplay kako igram online, vjerovatno u budućnosti. Evo vidite, ovo se ne stiže jednostavno. Gledajte, ne može stići. Trči, ne ovdje brzo trčanje, to mi isto malo pomalo žicira, ovo je tvoj sve pod navodnicima brzo trčanje. Kada nešto po navodnicima, ne trči ošte brzo što se mene tiče, ovo ja svakog pretrčao. Idemo, bravo Đoković. 33, ne smijemo ocrniti obraz Đokovića. I evo ga, out, vidio sam to, out, Federer zaduje se, ali idemo na Juice, pokušat ću Juice izvuć, bravo. Kako samo šta radi čovjek, skratio je loptu tako da nisam mogu ni doći. Aha. Malo da ovako. Malo je falo da bude dupla greška, znači 2 puta out za redom i evo ga! Te volim kad sam sebi napravim izvučim. Federer nije u mogućnosti da... Asovi su ovdje jako teško je napraviti, pomoći isto reći. Neka mi se što kaže potrefi, ali vrlo rijetkost je. Ajmo! Tu! 30-15. O, ne smijeno. Stavno stići.
Vidite ovo, kako, da li je moguće? Sad sam ljud previše. Sam na sebi, što čovjek mi... Ne može ovo pročitati, ne možeš ti, Federer, da si ostao okej. Ovo meni uvest. Ajmo sada. Da idemo na 2-1 i da mirno četvrti set. Da. Ovo gore što vam se puni, inače to je super snaga, kada se to napuni onda kao imate jako radite lopticu i teško da stigne protiv njega ako idete u istu. Nisam uspio pročitati. 15 ništa za Federera. Ajde! Sada treba. Ajde! Evo ga, evo sad. Neću uspjeti stići. Ne, neću. Sad ću pokušat ja skratit malo. I nije mi se isplatilo, ali eto, bitno je da sam pokazao skraćivanje loptice, kako to izgleda. Ali inače on je puno to bolje radi. Evo. Ja najviše volim izlaske na mrežu ovako, ali zeznuto je ako izađete na mrežu. A ne može da stiže, ne ti gdje je tu zeznuto. 45 za Federera nisam ni vidio da čovjek tako je navuku protiv meni. A evo ga, 2-2. Biće on neizvjesna baza. Barem se nadam. Ali da će biti u mojoj koristi. Tako je. Da, Monfils isto mi je tu jako jedan od boljih igrača. Samo... Izvinite, moram se počešati. I nastavljamo sa snimanjem. Gledajte, odmah čitamo šta radi. Kako zna svaku moj dio, ali evo ne može on. Nije kako zna, ne može. Bravo. Top spin po meni bolja igrica, ali eto. Danas je gameplay od virtual tenisa četvorki. Sljedeći top spin na redu, vidit ćemo koji će četvorku, peticu. Možda online. Ali možda i bude i Horusa na redu. Da, dupla greška. Nevjerovatno. Možda i Horus sada na redu. Pitanje. Left 4 Dead dvojka možda bi mogli igrati. To je jako dobra igrica, ali ne znam, ima još ovdje. Ali mogu reći da igrao sam i novije horror igrice, ali tu je puno grafika, pomaže da ne bude horror. A stare igrice, na primjer Alone in the Dark, možda PlayStation Kids, ako se sjećate, imaju za PC-a, ali na PlayStation Kids sam imao prije 7 godina. Od prilike kad sam imao... tu su horror igrice, ovo sada grafika učini da i ne je strašno kao to. I onda i ne možete reći da igrate horror igrice, samo možete po nazivu reći. Evo sad kako. Ali evo ja sam Baksus takav da nemam sreći i out na kraju. Još jedan nas nije bio eto. Koliko je sad ovo? Ništa. 40 ništa. Federer kao izbilja se. Ali evo mu jedna van druga i on će to stići. Ali ovo neće moći. 40-15. Da li ću uspjeti ekipa? Mislim da neću, ali tražimo sljedeći. Pokušat ću ga zeznut, ali on čita svaki moj i on meni na kraju uspješi. 3-3 je sada. Za sada ko servira taj i dobija. I da li ću ja to promijeniti, znači ja serviram. Da će sada pobijeti onaj ko... Da će sad izgubiti. Evo ga, ništa 30.
napokon moglo se i to i desiti. Pokušat ću sa ovom loptom. Ovako. Evo ga, sad ćemo go... Ipak... Ne! 15-30. Još znači nijedan as nije bio. Još nijedan as nije bio. Tu mi nije jasno nikako kako igrica zeznuta. I evo ga, 4-3 počinje, vodi Federer. Da li mogu ja njemu prekrenuti tu seriju, tešku. Ali kad sam ono tek instalirao kao kad sam bio življen u igricu, mogu reći da sam bio više nego pro igrač. Ovo je sada na vrhu dobar rezultat, ali ne, daleko je to od onog kakav sam bio prije. Šta je ovo? Nevjerovatno, sada i mene na moju grešku što ne pažnje. Evo vidite, ovo ima maksimalan, ali ja uspijem stignuti. Vidite, nema niti silinje udarce, baš jaki. Nije uopšte zanimljivo u boljice kao taka je grafika. Imaju opa, ali evo. Ipak stiže. Ne može ovo. Evo vidite, prolazi kroz čeka tamo lopta. Što dobavlja lopce. 30. Ajde da pokušam. Ja. Da ne pobjedi on uvijek u seriji. Kad ima seriji za mora on osvojiti. Da, 30. Sa 30 ništa na 30-40. Vidite, gledajte, slabog udarca, 113 km. Evo ga sada vraća on, to je vrlo lako za pročitati. Da će vratiti, evo ga. Evo ga. Evo ga. Vidite, vraća i ovo. Nevjerojatno, zeznuo sam se. Gledam u čovjeka da ide na onu. I ja u istom stranu, to je moja greška, džus. 4. Ovo ne možeš malo stići. Kako čeka ga samo ovaj okrit sam čekao. Prenos za mene. Ipak ne, imao sam prenos. 4-4. Sad trebamo uzvratiti. Idemo sada. Ne, kako da dupla greška? Nije mi jasno kako. 15, ništa. Morat ću pasti na sir. Prvo mogu se zadat, ali drugo morat ću ići na skroz. Na sigurno ne smijem griješiti u sir vama, evo ga. Ništa 30, ima još ona napunjeno, znači... Gotov sam, ovo bude jedan moć. Od pirke mislim ako sad dobije puni da ćemo to iskoristiti. Evo ga. Da. Ovo ne valja, imat će set u kojem... Imat će game sada sljedeći vjerojatno u kojem će se on boriti za prvi dobijeni set. Ajde, evo. Evo, stiže i moj Đurković nešto. I ajde! Tako je. Uspija Đurković nešto... Stići, pokušat ću... Stići! Tako je! Vidite da je htio riješiti, ali ne može lako protiv mene. 30-40. Daj da ja to učinim, da moja... Sljedeći game da bude za moj pokušat. Ne! Spor je. I sada ide 5-4 odlučujući, možda iće se...
Ajde, sad ću pokušati izjednačiti. Pokušat ću izjednačiti. Ne može tako. Bravo Đokoviću. Bravo Đokoviću. Ajde, mola. Ajde, dokrajči ga. Oproste. Kako samo čovjek igra? Vidite ovo koliko sam traje. Bojim sam zato što on čita moj svaki. A ja izdržavam, ali to je namješteno u igrici da on čita moj svaki potez. Tu pomalo živcira i sad ja griješim. I tako je, spusti je, bra. Lejda. Idemo, poen za 5-5. Stići, tu. Ajde, stigni to. Zaslužio si kad si stignuo sve i zaslužio si 5-5. Sad su Greenlow, ko servira taj i gubi. Sada treba ovo dobiti. Ali da li je moguće da sam sebi zeznu? Znači ovo... Evo vidite. Turim se ovako do kraja. A na servama sam sebi zeznem i to je to. Stiće. Ipak ne. Imat ću još malo onaj specijalni potez. Daj 30 da dođem pa da ima. Pa bi iskoristio. I da! Hvala ti Bože. Kako? Opala. Evo ide. Ovdje je zezancija čista! Molim te Bože. Evo ga piše 3 point. Gotovo je. Gotovo je. 1-0 seta. Moj nesreću. I evo ga. Evo ovaj sada moram pobiti do kraja završiti. Dobro. Možda čak bude taj break ono što sam uključio. A evo ga! Sada ne možeš više. Znači mene, evo, ja meni malo fali da ja uvidim u što se igrice. Odmah na veri hard mogu igrati. Pa vjerujte mi teško jer sve on čita. Nije puno teško ako vi znate, ali čava ako on sve ono čita i ne možete dati pojena. Ali ja sve njega čitam i onda ja prevarim. Tako je. Ništa 40. To vjerojatno moj drug Federer nije očekivao. Da će biti ništa 40 neko. Tu. Kakva greška. 6-6. Evo taj break. Eto taj breaka. I kako ga? Evo taj break. Idemo. Malo meni žice što moram sjediti, bravo. Kako sam zapucala, bravo je. 2-0. Ajde 3, idemo na 3. Ovo nećeš moći, vala momak. Kako se samo vratio Đoković. Ne, šta je? Federer ne može nije lako za povjerovat 4-0. Federer, Đoković ovo bi trebao staviti. Ajmo dati i ovaj pojma i gotovo je faul. Ajde, ovo zvici. Ide ovo 5-0 moglo biti. Da.
Aha, 5-1. Opa, Federer je momak dobar. Raduje se na 5-1, ali ne smije se opustiti da ne bi se ja na kraj plakao. Evo ga, pa 5 ili 5-2 kako hoćete. Evo je, to sam rekao, 5-3 sada. Federer je ušao sa igrom i da, ja trebam trčati na ovu stranu. Da, 5-4. Evo sad on, ovo mogu bi preokrenuti čovjek. Bože, molim te. Duže nije mogao ovaj set ni trajati čovječe, kako na kraju taj break i sve je bio. I taj break koji je izjednačen, ali evo ga. Ja idem na 6-4. Tako je. Mijenja stranu, bravo. Evo ga. Nisi smio to učiniti. Ali, evo ga, gotovo. Gotovo je kada Đoković igra. 1-0 je za Đokovića u setovima. 7-6, kakav se ono izvjestan. Idemo sada drugi set, kako. Ovo je duga mala igrica, evo ja sam idao do 3, možeš igrati na 5, znači na 9. Ali pogrinit ću se da bude ovaj kraći, znači da izbacimo 6-0, a što mislite? Lijepo je da bi bilo stvarno. Kako? Federer... Evo ga. 30 ništa. Nemoj što mi žicira, malo samo hoću skriniti lovcu da pokušam mas. Da pokušam mas, znači i ne može. Evo ga. Ovo je gotovo, ne rad, 40-15. Znao sam da neće moći, odmah sam vidio. Tako je. Jedan vodim. Mora da je vruće čim se odmaraju odmah. Dobra je ta. Znači, preporučavam u slučaju da skidate ovaj igricu, a ne top spin, znači imamo slabi računar da imate. Da ne može top spin četvrta ili petica, ako skinete ovaj tini, dobar jeste, ali nije baš najljuče su nam. Znači, u slučaju da skidate ovdje World Tour, vam je zakon, znači napravite svoga lika kao Become a Legend, otprilike na PES-u. Napravite svog lika, idete Australian Open i tako imate neki tamo kupova, prvenstava, možete kupovati nove rekete, nove naočare, sređivač čovjeka. Znači imate pare na koje dobijate pasivo u svoje. Loše se govori, jedan. Evo ga, kako je čovjek lijepo stao na mrežu i meni apsolutno zabranio da. Ali sada ćemo ja pokazati kako se igra. Idemo jedan pokušaj lijepog servisa. I da! Da, Đoković je tu na 30-15 i pokušaj zavrtanja lijepo. Kako moja samo greška? Ja mogu vjerovati da uspijem sam set. Bravo, baci ga u drugu, tako je. Vidite, zanimljiva je dosta, zanimljiva je ipak igrica.
Ali, ko voli tenis, baš top spin za njega, a ima dobar komp, top spin je za njega i nek raspalje. Ima i više tenisira. Nije skromna baš ponuda ko uvijekla, ali vidite nisu 40. Dva, double foul. Ovo je samo moja greška, I mogao bi čovjek ući na 2-1. Mojom greškom znači. Ipak ne! Vraćam prednost njegovu. I sad je opet 40. I ovo neće ostići. Kako moći? Evo, ovo je greška moja. Đurkoviću, nećeš odstaviti. Gotov sam! 2-1 čovjek vodi ima i super moć i gotov sam. Nisam ne očekivao da je došli prvi set, mogu reći, ima. Evo ga, iskoristio Federer, to je dobro. Ovo je moja. Ja sam mu digao, kako sam loše to glupo uradio. Digao sam u loptu, mogao sam lijepo ići. Tu ne moraš. 30-15. Šta kažete na ovaj rezis? Ali dobar nek s obzirom. Kako sam igrao? Evo 40-15, ali u slučaju da ovaj ne uđe na 3-1, ovo će teško se vratiti. Mogu doći na blizu seta, ali ne vjerujem da će imati snage. I života, uvijek sam žela. Ide on način na 3-1. Sada treba Đurković. Kako samo faul. Malo hoću zavrnuti i odmah faul. Odmah! Loše ti je bilo. Ne vjerujem. Stić, bravo. Gledajte, čovjek može sam. Stvarno je... Vidi se da može stići jednostavno, ne smije se predati. Ali, blizu sam predaj. Blizu sam slova živaca, ajmo u drugu stranu, bravo. Nije mi Đurković zabaciti. Ajde! Tu! Da, sigurno nema Đurković uzao bi Gajla mu filsa, eto i sad ga on je to kažu, on je jedan od njegov je ima jako dobar servis i brzo mu se puni gore, brže nego dosta ovih, brže sigurno nego Đurkovića. Ono kad se igra practice, jer kada mod daje, dobar je znači igrač, ali eto Đurkovića uzao sam igram. A inače ne pratim tenis tako futbal za mene je majka, a košarka druga. Košarka je druga priliku što pratim. A i ruku volim. Handbal mogli bi igrati jedno, handbal čeli, bila bi 12 možda, što neće. A dobro, očekujem prijedloge u komentarima na YouTube i onda ću mi zavrati nešto što volim. Imam najviše lajkova, komentari i što se meni ne može bili sviđa. Ne. Vidite, bio je out, ali pošto je super potez, vjerojatno neće ga, ali ne smije se tu. Ali bio je out, što je to meni. Ne znam da možda čovjek žeš drašti, ima replay.
replay, ne sada 15 oba. Da li mogu stići? Pa na 2-0 setovima i onda 3-0. Kada stigao, to bi bilo vrh. Vidite, izlazi na mrežu, ali ne može. Ne može. Ne može. Jedva stigao. Aj sada Đukoviću, dosta si snage potrošio. Nemoj da bude uzalud. Kako me se on dresira, čovjek. I to je to. Uspio je, polako stiže me, ali neću se predati. Evo ga. Ne može više ni Đuković stiza to sve. 40 oba. Džus znači. Sad ja njega malo zadresiram out. On ima super potez sada, da li će on to iskoristiti i eventualno ne. Eventualno stvoriti veću prednost 4-2 u ovom setu. Ali ja neću se predati, sve dok on iskoristi, sve dok on ne dođe. Ali evo ga, tu uspijevam se postaviti, evo sad ću. Evo tu se ne sti... Out! Tu! O, 40 oba, nema više te super moći i sada smo ravnopravni. Sada evo ga. To je greška moja. Nije smjelo toliko biti očita moja namjera. Pa sada čovječe nema on super moći. Ako nisam izgubio sa super moći. Kad imao, mislim, ne trebam sada. Opet. Još zato kao ne traći ova gameplay dugo, vjerojatno nema. Evo opet out. A ja se nadam da će opet poravnati. I šta da vam kažem. I evo vratio sam. Evo više ne mogu. Da li je tu 4-2? 4-2 Roger Federer. I nada se on. Ali vjerujte mi, neće biti lako protiv mene. I on sam. Nema žečka, ni problema. Evo ga. Tako je, Đokoviću! Ne daj Federer 40 ništa, evo ovo je sada kad ja odradim svoj game kako treba. Nekakav Federer ne može tu stati na kraj. Tako je, upotrijebi svoj snagu. Nevjerojatno. 40-15. Out, ovaj me out živcira pomalo. Bacaj u drugu stranu. I to je to. 15 ništa. Sada, ne, Federer, dosta me čovjek muči i gledajte lopti njegovi sam. 15 oba. Sada, ovo je moja. Ovo treba iskoristiti. I da!
Ali nema nijedan stadion, nisam vidio sa baš velikim tribinama ovdje. Šta je tu ne znam, ko da za trening, više za trening. Ali eto ja sam zavrlo. Ajmo! 15:40, šta kažete o tome, da li mogu na 4:4 pa na preokret? Imam dosta... Tako je, Game Djokovic i to je to 4:4. Sada trebam iskoristiti servis. Ne! Ovo me ko da meni sad neko zabol nož u leđa. Gledaj tu. Ali evo, ovo vraća sve. Ovo je tako napraviti u igrici. Ili je to very hard. Ali ja znam da ovo sve vraća minule. Ništa 30. Ne smijem zazvoliti. A, gotovo je. Gotovo je sa mojom karijerom, ovdje bogte. Ja ne mogu vjerovat da sam stižem ga cijelo vrijeme i onda kad imam servis. Gledajte, ovo sam. Ovo nema... Vidu! Stigu! A bogte. Neke 5:4 za njega. Opet situacija ako malo prije. 5:5. Taj break jebote bit će. Ako ja sad porano. Što? Očekujem. Tu ne možeš otvijeti. Jebote pa taj break će opet biti. To nije normalno. Evo vidite. Oba 15. Sada moram sve dati o sebi, inače out. Vidite kako on pročito i tamo promašio lopticu. Moram da sve o sebi i pokušati na 2:0 se. Jer već a zašto bože, sve može čovjek vratiti. Nije mi jasno nikako. Evo to je to i very hard. Nije tako bilo i ovdje 6:4 čovjek. Idemo na treći set. No treća patnja. Opa. Dosta smo zajedno na ovoj seriji greške. Tu ne možeš stići, da se ne znam ko. Biće znači ovaj. Joj, nemoj mi to, Đokoviću. Moram ovaki pokušaj. Zaslužuje mi pobjedu, ako ovako mi nastavi vraćati. Toba, kao što vidite. Da li je moguće, nemoj mi to. Šta je ovo? Jao, kakva greška moja. Čovjek ide na 0:1. Ovo će potrajati ovaj meč koliko vidim. Vidite šta vraća, bog te! Ne mogu više ovako. A čovječe. O bog te, da je moguće, to nije realno i šta se dešava ovdje. U igricu ima da blišim posle gim, gledaj čovječe. Evo vidite, ovo sam sakrije vodu. 2:0 on ide i evo ga. Federer je na 2:0. Sada. Možete malo bolje gledati. Evo vidite, on trči, to nije normalno. Kako ti sve stiže.
Sreća, pa i ja imam nekog malo šlivaza. A gledajte, kako me ovo ljuti da sve vraćam. 15 ništa. Kakav ovo je. Evo vidite. Vi to vraća? Ali to nije moguće. Ovo nije bilo zaista moguće na moje strane, ali ovo što čovjek vraća sve, to isto, pa ono treba stvarnosti ne može. Ja ću se pokušati izboriti da osnovu. Evo, gledaj to. Evo, te sam falo da ovo vrati kada udarim šakom u monitor, čovječe. Taman je zid tu odvalio ga od... Tu. Ništa, 15. Nemoj mi to stizat. 15 imam. Ježite na svoje lopte. Tako je radi. Svaka čast za majstoriju, ovo ne ja, ne se sjetio. Čuj 107 km. Ajmo. Bravo ljudi. Koliko je sada? 30 oba. Evo sad je on mene uzaća, ali on će uspjeti. Neće ni on. Ipak ja njemu poklanjam i to je to 3-1 za njega. I sam Šoković u igrici su raspoznali, pa tu je tužan. Kako je meni ulio ovdje. Daj ga! Očekujem ništa ovdje. Ovo ne možete ništa očekati. Ovdje ako sada izgubim ovaj, znači... O jebote des! Ako izgubim, ako sada ovaj... To je po meni gotovo set. Znači od ovog gema mene odlučuje, vjerujte. 40-15. To iš pomalo. Ovo ne može već. 34 na 40. Očekujem od mog tipa tu. Ne može ovo probijanje. Dajmo 40 oba, džus. A volio je čovjek 40 ništa, ovo u svakom bi morao opao pomalo i meni ovi. Ja uspijem stići. Ajde. Krenuo za mene. Ovo je znači puno će značiti u daljnjem igranju ove igrice i da, moje. 3-2, ajde sada, ja mislim da ima snage da ovoga odvedem u svoj korist. Evo ga.
kako je prošla samo kroz beton, ne znam. Yes. Bravo, bravo, Federer. 15 loba. Maksimalno dobro. Opa. Teško je vratiti ovo i evo. Publika sada. 15. Cijelo vrijeme publika kao neka tu. Tapši. Tu su dobavljači loptime koliko vi i sudija ovdje. Aaaa! Ovo je moja greška. Koliko je sada uopšte? 15:40. On dobija ladni krv. On dobija ladno i gotovo je. Gotovo je po meni. 4-2 on vodi. Sada još 5-2 ovdje će dobiti. Pošto nisam ošte njim. Dobijemo onako sa ništa 45-6 pojina vezan uralim. To je nemoguće. Kad je moralni bio na nuli, a sada ovako. Sad kad mi se podigamo na... Ja sve greške mogući uradim. Evo, vidite šta stiže. Spas će jednako ovdje osnovni pojen i onda i protiv. I onda kada bude njegova svira u sljedećem gemu. Ako to osvojim onda imam neke šanse, ali neću ni ovo osvojiti, kamo li to. Kamo li da ima išta da pričam još. Ova 30. Joko već. Znao sam, ovo je moja greška čista i to je to. Gotovo je. Ipak od mene nema predaje. Njegova je prednost sada. Ide on opet. On je odlučio ovdje da mi pojede sve žice. Ne mogu se makar na hard, ne mogu ja tu very hard. Ali eto. Ja sam htio i eto sad čovjek čitam svaku loptu. Ne on postane jedne i evo ga. Pročito i tu na onom. Nije pročito ovo nišao na onu. Ali evo moje prednosti. Sada trebamo ovdje dobiti. Trebamo dobiti, imam osjećaj da bi mogao izgubiti. Krenuo sam već dobiti naravno. Ali... Srbi mi ovdje prst za Srbiju mi nije gotovo. Nema što te tu protiv živaca. Ja sad on dolazi. Stižem čak i ovo. I evo za njega sad prednosti. Ali ja vraćam to sada. Pa mislim neće mi on predati tako lako. Joj, nemoj mi to! Ako ne griješi, nemoj Bog te ti puši. Sam sebi čovječe, da može. Pa zašto ja moram pogriješiti ako evo ga, gotovo je. Evo, gotovo je, vidio sam odmah i to je to, 5-2. Za njega, ovo je 2-1 sada, već u setovima za njega će biti. Ovo je najbolja ovdje. Da iskoristi tu. Jo, kako se ja ovdje mučim čovječe. Malo nisam ništa mogu, šta čovjek sve stiže. Znate šta trebam ovdje? 3 uzastopna gema. Tu nisam nikad stavio. 3 uzastopna gema, znači tu je gotovo nemoguće da ovdje ja mogu doći do drugog seta.
sve uspija stići. Ali volio da ste u mojoj koži bude Vuk match point. Kako match point? A da. Nisam izabrao na 3 dobijena nego na 3 seta, sada se sjećam. Ali neću dati se tako. Znači on ima opet match point. Dali. Da, iskoristit će ga. I gotovo je. Gotov je meč. Izgubio sam prvome, ali bit će novi gameplayova. Evo gledajte sada kao pozdravljaj se tu dole. A gledajte majice samo, tu vam grakata. Majice Vuk te ostaš kao legend. Pozdrav YouTuber i do sljedećeg meča. Do sljedećeg gameplaya.